کدن دما خوش ببینرین هجاج نوادلی کردستان جروجاوی کردستان ام لپیشیا ونا ما گوتم د سری ساعت ده بواره بن او ام جاره کدن لپیش بری ونا ام دوی ساعتا و شنا خویا طیبه دمی حول بدن و جاری روشا جانیا لنوا روجاوی کردستان یا کروده به طیبتی د عالیه تندرستی در روش بچاویه ل عالیه کدن لنوا باجارین روجاوی کردستان روشین دوان کلیان ده حکیمه روجاوی کردستان لوان باجرین خواهد چاوا دکن چه دکن امی به دیمنان و باوک زندیشی با بینرین هجارا پار بکن لیا هری گرینگ یک جمجارا دنیا سرکی و کم دوی ساعتا خواه وشنا تایبت نقاش و گفتگو بکن اوجی تیکلداری مترسیا و جاری حاطنابان چتین حتی چتین داعشین لآلیه خطا شنگالی او ده روشا هیا سفربریه ده روشا جواکم یا شنگالی بچاوایه امی حول بدن دوی ساعتی ده با بینرین هجارا پار بکن بله وشنا ما طيبات تثبيت كذا عندما خوش ببینرین هشام گود في ساعت دم باوکی برفرهیل سال جاره کدن روشا روجاوی کردستانی روشا دوان کلیان دل نوا باجرین روجاوی کردستانی ببینرین هجاره پار و بکن نها میوانی می استودیو جهیه به طیبتی تکلداری روشا تندرسیا لحريم جزري ام باوكي جشتي اگر کو قلاوي بكن ميوانه كي هجا دكتور احمد حسن ربابري تندرستي لقامش بمرا عماده دكتور بخير لابريز بارواش بله هر وها لنوا باجرين روجاوي كردستان جيما گوتمي دوان كليان ده روشا لنوا باجران بچا اوايه بطيبتي خلق مي لدروي روجاوي كردستان كوم مرق دكه جبوان روجاوی کردستانی دوان کلیان ده چاق خد پاریز خلکی می روجاوا بچا آوایه امی بین السر اکرانش بوده که ما ام به حسه که دست بکن نه نوچگانی من محمد بادری کو ده نوبدا نوچان ده ج سحری حتی درنگا شوی لسر لنگانه او بی راوستان او بی وستاندن محمد بجه از لحسه که مش بو گاندنا برخوادنی خلکی می حسه که به بینرین رونایتی ویره اسامده محمد دمات خوش به بله شب باشی بوده و جبو همون کمشانه محمد دنیا پر سارت آجر لپشتات هیان جی وسا اف امجین بنده که به پاراسنه یه شروانه بله سردار شخوا سرما و باران جهد بکنها از چند کلی باران راوستی آیا لیلی دومن اف آگر سفربریه یکو خلکن باجار حسکی او سفربریه هاتیه راگاندن لبری او ایریشن قرکرنه یم بسر هرم دا کو تشکو باره بگره حتی تو بگی دیری که دناب دا باجار کو ازلی حسکی مکو سفربریه هاتیه راگاندن لهم بری بان ایریشه کو هوبانه ایریشن قرکرنه نه لیدومن شخوا بند کنترل اکو خلکن به تاخه بخوا جبو پاراستنا خوا لگوری او سفربریا هاتیه راگاندن تاخه خود پاریزن جبو اولهیه دنابا سفربریه دنا بگومان شو اگر از روشا گشتی بدم زانین اگر اولی من نه بر الجمع بن شو هناك اولی مكتن بر شوقي من بحثاوی که ذکر اگر از روشا هرم بگشتی بدم نرخاندن بطيبات يعني إيرو ساعات إيفاري ده لملي تلتمري خطا تلتمري كو تيزانين بيتي حف صالن كو نهاتيا راوستاندن إريش لوان خطان نهاتنا راوستاندن تدي آقربسته كو 15 روج هيا لي مخابن إيرو دان إيفاري ده چتين بسر داقر كريا تركيا و إريشي گنده غيبش يكو روج آوائي باجار تلتمر هروها گنده الجمعه کو اف گندکی آشوریانه کلوی درا براسی او گند دنابا 6 سالین در باسبوی ده گلک جاران هاتنه تو باران کرن ده انجام ده زیان مزن گاشتنه وان گندان تباهیا او گنده کو از بحث اوید کم گندن اما بیجن ج دنابرا تلتمر حتی تو بگی زرگانه ایروش خو دانه ایواری کو اوای کی دجوار چتین سر داگر کریا ترکیه و گنده غیبش روج آوایی تلتمره هر وها گنده تلجمعه بچکن گران توباران دکرین ده انجام ده به طایبت لگنده غیبش گلک مالین سیویلان زیان دیتنه هلبت افجی راستی برسوا ایزن قصد و شربانین یفگی هاکو وانجی برسلدا وان ایریشان اگر ام برد بورن ام ورن نوا باجاری حسکش لدومن خویایک و روشا نوا باجاری حتی که چاوایه اگر دناوا باجیر ده از اشتره بیجم ایرو
بتایبەت di saetên sibehê de komcivînek di navbera êl û eşîrên Kurd û Ereb li ser ev rewşa heyî li hev civiyan hemû ev êl û eşîrên ku li hev civiyan bûn tekez li ser wê yekê kirin daxuyaniyek bi hev re ji raya giştî re ragihandin di wê daxuyaniyê de serdar behsa wê yekê dikin ku di navbera gelên herêmê de gelek alî henek dixwazin fitneyan gûr bikin tekez li ser wê yekê kirin ku divê herkes bizane be ev gurkirina van êrîşan ne ji salihê tu kesî re ye divê herkes bizane be ev êrîşên ku tên kirin di encamê de tevahiya herêmê dixe armancê xwe ji bo wê jî yanî ez xwazim wê yekê bêjim rewşa nava bajarê Hesekê niha bi vî rengî ye ji xwe li dû min jî xuya ye ku xelk nava seferberiyê de ne. بله محمد بادلی شگانی مج نوا حسکی دیمنین باوی که زندی روشا دوان کلیانده یا نوا باجری حسکی به بینرین مرا پار وکیل محمد جبوت گلکس پازدکین به طایبتی مگوت روشا لنوا حسکی یک باجرین هری زیده کو لنوا جزریت مراق کرن کو لنوا حسکی روش بچاویه جبر کو گلک پروپاگاندا و ادعاین به بنگهین کو باجری حسکی والا بویا کسی ده نمایا به پاراسن مایا داتا کرن لی بوان دیمنین کو تو جنوا حسکی پارودی کی هر کیم ام بجین بینرین میان رونایی تیویجی لسر روشا لنوا باجر حسکی هم دبن خودی آگای و همجیم پشتی دیتنا وان دیمنان هنگ دریوان رحد بم جبو بجداربونا تا جاره کدن گلک سپاس محمد بله بینرین هجا اف دیمنین باوای که زندی بون کوش خواه نشگانی محمد بادری هم باوای که گشته روشا لآلیه حسکی به و بینرین هجا را پار وکر او لالیه دنجیم جبو او کسین کد بجن باجر حسکی باجر که کوی دی والا بویا کس لیتونه دیمنین کل پشتاوی خویاده کن او دیمنین کو محمد ما او با بینرین هجا را پار وکر راستیا روشا لنوا باجر حسکی باوای که اشکره دا خویا کرن ما قلت دەستپێکی دەم میوانێکی مێهێژە هەیە کو ئەوژی دکتۆر ئەحمەد حەسەن ڕێبەبەری تەندروستیە لە قامشتۆیە ئەمێ هەوڵ بدەین کۆ تێکیلداری ڕەوشە تەندروستی یا لە ناوا هەرێما جزرێ بە تایبەتی قامشتۆ دناودا باوەیەکی گشتی لە هەرێما جزرێ بەژێ دکتۆر ئەحمەد پرس بکن دکتۆر هەماز دەستپێکی وێ بێژم دە ناوا ڕەوشên نورمال دەم گوم بژێ دەما ژیان نورمال ئاسایی برێڤە دچە دە لە نەخۆشخانە تەژینە يعني مرov دچما کیشان کلینیک اتفاقی نخوش له هنه دوی روشه که کو ایرش لسر هرمی پیک هاتی ده روشا درمانم به تایبتی له هرمی بچاوایه سلاف رئیس جوره ساعت خوش سروی دانستند نهان من توازن ام جور پیشکش بکن جور روشا درمان الهرمامي جزيره راسي درماني ما جيد بامرجنسي اسعافي طوارئ هن كان ام خبي ام شاو تربيج ام خبي ادارتكن كميال جماهيرية لمستودع يمن لمشفين لنخوشخانة قل لقامشلو لعمودي لمستوصفات مي ايد باجاري قامشلو عمودي وحسكي وباجاري ايدن تربسبي وديركي اصلا درمانا براسي كماسي جماهي جي درمانا ده ريها تنقرتن ام تاني ماني آلية سيمال كاده كتشكم كارب بينا ام درباسكن تاني سيمال كتاني جماعي روش هادن بيشتي ريشا اوا تالي ريقش هاتن قرتن امن كارن درمان بينن يرو هنك اجمرت قوت مستودعات مي درمانا دبي درماني قال لك كيم بونه يعني دبوين درمانا باوي كي گشتي بربكيم بونه ودچه بربكيم بونه دره خدينا كتشتك تشيبه يريش تشيبه بشرق تشيبه امي قال لك اصلا يبشينن امي قال لك زحمه يبشينن بريندار قوي تشيبه بن يريش تشيبه برينا خوش بهن بنابري ما قال لك برهاتن قامشلو جمار دبيجن بس هين جمارة تالي براسي جمار قالكي بره ام تخوازن قشا وقت بي ام كنترول بكن آلية تندرستية ده برينها دكتور آلية كي جشتي ما كمرو تماشا ديكه قالك نخوشخانة لنا باجري قامشنا اما مناج باجري قامشتو بدن قالك نخوشخانة لنا باجري قامشتو هنا قالك مجين نخوشخانة طيبات هنا قالك كلينيك هنا يعني وقو هستنا درمانا لنا وفيه كي چوان دبه او چن زحمتين ويه كي چنه بطيبتي دنا مرة بشكل بفي آوايده نخوشخانة ما يقل براسي قامشلي عموده هي قامشنو بري زانن بشتي رجيما بعسكت كدستي مده ما دس بيكر وبلكي امبيسر زمان ويشاغي ما افتتاحي كر ما دس بيكر مشفى نخوشخانة قال يا قامشلو ودس بيكر جبو باقشي جبو ترميم جبو تشتي خرابه بصلحين دوی روشا تالی دی براستی سکنی افگش سکنی بشکل که عاجل ما تشکر
ما كلينيك مذكرن جبو بنابرا به جبو بريندارا به جه إيرشيك شبه جه بفشونك شبه أنا ما كلينيك زاروك هم تشكرنا جنا و داخلية جير بيشون قال لك كلينيك ما تشكرنا نخش خانة قال لي أقام شلو 24 ساعة فكرية عموديج 24 ساعة فكرية عمليات ما هن كانن أم تشيتكن أما دس بيكري عمليات السبك أم تشيتكن قام شلو والعمود يجي بله دكتور شو بريكم دربازي وبش عمليات من الخازمية كي برز بيكمنها تبحث كلينيك أنكر تقول نخش خانة بشتكو واجبو شهر سلكنا واجبو أو كيمانين كو هين إدي الشهر بيك هاتو أم بيجين نخش خانة جي أو خباتين كوجبو تعمير وسر راس كرنا وي هاتنا سكناندن هن بكلينيكين عاجل هن دخازين لازقين هن دخازين كيمانين هين درباز بكن جلو أفيك حتى تشقاس يم دكارن بيجين جي نخش خانة ديكره يعني بيبستين كو هين بيكتني عنا روش همه أفروش به ودمج نزيك أمكارن كاري خو بيك بيرن وقت ما جو ماني سر زمان أمي إدارة بكن دمج نزيك ندمج دور براستي جبرجو أنا ما جو ريحاتن قرتن وبنابر قلك هاتن يعني جمارة عم بيجين جباري وجالك زيدتر وزيدتر بب يعني روش لو بين براسي وزيدتر بب يعني أفواد خنا وما ترسي عملت شو بكين دستي ماذا تشتكتونه يجبو إيش وازي كرنا وانا ترسيه ده إنه درماني ما كين بب يا نمينه أبيا قلك زحمة جمرة بنات وأنا درماني إيه مشو أم هودن إنه درماني إيه نخش نهن جير نخش مزمن نخش كانسر به نخش شكر به نخش إيه ضغط به أنا أفجي جمة هنن بله نها جلك جنا خوشين وهب ممكن مثلا بجين بري درباس بري خدن عالیه شامی بري خدن عالیه جدر بنها او نخوش رو شام بتشاو او نخوش انا قشت بالمانه انا تشتك لازم نخوش يعني الفر ام ادارات كن تدبير كن جواره انه جبو خرابترنا ببيره هنك بري خدن باشور يعني قال لك انا حالتي نجمع نخوش انتين دبي كاما مدرخن باشور بس اف نخوش ما ام اداره بكن قال لك خدمات قال لك سيرفيس تني هنك جيمن يعني إدارة خدكن. بله. نه دكتور د کاریه دست هنگ قلبیه که بکیم ما گفت نه جلک ریخستن هودن کل روجاوی کردستانی کب تایبتی به در باز کردن درمانان جبور روجاوی کردستانی اف کاری مثلا میشین تکلاو وان رهیه اف کاری چهاتی بلاف کردن و دنوا فیده جیم درمان کوتین او درمان این کو هری پیوز جبو باکی جانن درمان کوتین هری زیاد چنه اف یک چهاتی بلاف کردن. امجير بمنظمات ايسر عرضي كاردكن اي انا باي بري كاردكن اي انا نهجي هاتن كان نهجي هاتن دانوس نظام بر هي براستي جروبك ما تشيكريش بو تنسيق ناف قشاد بكن جبو درمان دروا بلا نبه جبو غابا هرنجيكي شونجيكي منظمات النرويجي هان جمرت بيجن كاش درمان لازمه بيتر ام درماني اي جنان تخوازن اي زاروكات تخوازن اي نخوشي مزمن اي وك انا مشترقوت اي شكر به اي ضغط به اي كانسر بأوانا أغنى جي قال لك لازم. برينها دوالي دا قد برزي جرد كذا دالية تنسيق قدنا برا تنسيق آلية حاليا أنا تنسيق نامد هي برسكريك تنن براسي بس أم دواني إنه جمر بيشكيش بدن ما درمان إنه أم بلا بكن سر ملت سر بنابرا سر خلكي. بله. نه دكتور ما قلت يا روجاوي كردستاني يعني إيش هيك لجلك اليوم ودور بيجا كزيده هي وكواجي قلت تاني خطة هي كهنك بيوستين درمانان ترى درباز دون اوتين اف درمان کوتین السر داخوازواتین یان گو هند بجنج مرا هری زیده اف درمان پیوستن حتی ورن یان گو هم بجن او گلک سازی و کمپانی خیرخوازی هن کو هم چه درمان هبج وارد شینه تمام ام جوار بيجن او ناج مرد بيجن كات جوار لازم تش درمان لازمه ام لسه خو جاهز دكن ام ددن وانا ام جوار بي اف بيتر يعني وقت بيتش اولوي ام جير بيجن ام اولي اف درمان ام جوار بيجن هنك بيكتينن هنك دبيكا حتى ام بنارن ام درباسكن بنبي تشاوكن جو وكو اجراءات خبستين بله دكتور نه دا عالیه درمان آن دارم بيجين درمانی کو هری زیاده درباز دبین کی جانن یعنی کو حتی هم بيجين دریه استعمال کاره به عالی کاریا ریخستن جدر و این خیر خوازی کو دربازی هری میبونه ايتينت اي قشي خير خوازيين قشي منظمات بيجن مناتينن تشتيتينن وقت بي اي لازم جبو بشتي افرو شهان بنابر هاتن جمع جبو اي لازم زاروكن جنن اي مزمن او هنا اني جمره اي كانسر انينه بله يعني هم ناهر زاد كيشان درمان ده زحمتي دبين تقول بيتر نخوشي مزمن امجير بيجي نخوشي كانسر و اي شكر و اي ضغط اونا روجاند بن درماني خو اونا تبي
تو دائما جماعه هبه دكتور نهاد نابرا باجاران دام بجين قد داليه پیوندی د دانستانن و هيا کو مثلا بجين نخوشي كل قام بشطو دبي بيوستيا ويا درماجرين لديري كي هبا اف يعني دفالي ده هون شدي كان روشانا بجين روشانا جهبرتي قوتن روشانا هبدوتي شاركريان جنب بجين اونا هما ايرو نخوشك هات قالتت بجاف نخوش بوفرناود في هر ديريكي ودشين ديريك افي شو دانستان ناف قشاد هي ناف ديريكي تربسبيه بعمود بر ناف قشاد دانستان هي اف نخوشان فلاندر ماجي لازمه فلاندر ما بين خوشخانه كيمه ام صوصفان بيدر مان كيمه ام شركه امراجن جي زيده ام داتين ور جي قال لك لي نار ام داتين جي لازم به ام جوار شينن و ام اداره خد كان حطانا بله نها ام بجين نما كنا خوشك في جلوجي مثلا بجين تشتاكل جلوه نبه هون زمان اللي كودر هي كوش بو راست دانستان ما قش بهدور هي ام قش جروبكن تيمكن ام بهدور كاردكن بله دكتور نها چن نخوشنا کو بطيبتي دي روشيده اس تخمين ديكم يعني خيال ديكم کو روشو نها چند قاطی زحمتتر بو یعنی بریاوی از خوازم هنه کم بحثا کوچبران بکنش برگون ها جماره که پر زده یا جدر و جدر بازی نوا باشری قامش تو حسا که هم بجین حریما جزری بونش بروانی ریشان افیه کون چه دیکن با طیبتی ده ما نخوشین کوچبر ده هون چانوان پیشوازی دیکن نخوشی کوچبر چاوات کن نخوشی کوچبر دبستان دنه ده جامعه دنه ده جی وقت به ام نقطه ایوا ام جرد بیجین او نقطه ايواء ام تيمن هن اهلين ساعات واخش ام سباسياوات كن تيمن هن جمنن تيمن هن انا ما قلت اي منظمان او ساعات واخش ساعات قشاخش او انا تيم ما تشيكرني سياره اسعافي ويبواربه او عربه اسعافي دره هر تيمك وهر جيكي بنابر ليهبن درمان خورد من شي لازم به عاجل دديني تشي نخوشي اصلا يا ديس ما قلت افضل درمان اي مزمن او يا اصلا جي قلقتي هي بله دكتور ده هر في چارچوبه ده بيجين نها هنه کس هنه پیوستی و بعملی هيا مینا کس بيجين نها خود نه يعني کس که هيا کد تماشات که جنش کاوت تشتك برات شده به و دوی بعملی کردن اجبوی که تدبيرين وجه هنا اجبو عمليات براستي عمليات جي بشتي اف ايرشان سبيكر او جي بشكل كي عاجل ما غرفاء عمليات قامشو نخشخانه قامشلو ما اماده كريه ما جهاز كرني خيرخوازه براسي منظمات هناك هنا جهاز دانمه بس عملياتي سبك ام تشيتكن اي لازم بيج نخشها امواد ماشينن عملياتي اي عمودي جي من خشخانه عمودي او جي شغاله او جي بردوامه قاوا عمودي مثلا بعمليه فلان تشكي تقدمينه ام نخش هو بسياره خو ام جبر او ماتشين عمودي قاوا قامشو لازم ويبين جمره يعني هم بيجين دانو صندناك بفيا ما قش نامد هي بله يعني حتى اصلا كي انت بيجين دوی آلیه ده جبو جواکی مهنه که واسه حسان کاری ده چه کرد راست دکتر هر ما گفت یا گله که بشین نخوشان هنه کوش برگو هر یک خوازه دنگی برسوا پرسا خوان جیت اشتا کو درمان علاج خواب بینه یعنی نخوشی خواب بینه ما گفت که بطیبتی یک گورچکان یک جن نخوشی حریز ده به ایش نخوشه کو روزانه بجین دنوا هفته ده چند جران هنه کنه گورچکان خواب پاکش دیگن او يعني درد كي خوي جداتر هي يعني جبوه هن شدي كان نخوشي يقولش براسي شويه ايرو درو ام كتنه اصلا قلت طنقده جبر في مجاريهان درماني وموادي نخوشي اي شوشنا قولشكا حتى 6 رجع 7 رجع بلكي تيرامل بكي دي نافنتي مهنن نافندا على يام جير بيش نافندا دل نخوش خانا قل قامشلويه درماني حردوا ام براسي ام جبر لازم ام تينفر لازم ام درنفر بس حردو نافنت جنها وحطها 6 وحفر دقتنا به وش خدمي دركب وافنا خوشي مانن ام نمازان شاوكم بوار يا اگر کو افنا خوشنا گوشکی ونن قالك لوازه گوشکی ونن شتن گوشکی شوشتن يعني روش هوا نزل هذا يعني افكاراتك يعني هون بجين يعني مدرسه قالك مزنا جنها 6 وحفر ودن درمان نامين وكا اگهيك نخوش لي يعني چون تشتكو مجبوريه كان بيجي بنغازي كي تكن جبو دريا راغاندين تيجي ام بنغازي تكن انه درماني اي نخوشي شوشنا گوشكا گجمر بينن وقلكي باش جبرگو 6 7 رومانه درماني مش برگو بروجانه حتى رجا ايرو نخوش تين جماعه مجوار شون حر نخوشك بلكي اسبوعي دجاربه سي جاربه هن كان دقين اصلا قالكي لاواز دبي شهر جلسه د اسبوعي دكتور نظام يعني جبو في كي اگر بيو نها باكي وي برسيوسا شو بكم نها جمره نخوش نين قلت كان خاصن جماري وانا جم هن دورا يعني باوك تشارج باك يعني حر نافنتا على تاني جمار قوتن حر مهانه بينجينا خوشي دي شلون بينجينا خوشي شلون
جبركو ابن خوشانا يعني د اسبوعي د جلساك د دوي سي سر حاجه تاويد مين دكتور نها بنغازي ام وسا بگیرن ها تام با اوای که زلال تشتکوش بو وین خوشی پیوست چیه یعنی نها بجین هم بنغازی دیگه خلک می باشوری کردستانی یه با کوری کردستانی روشا پنجین خوشی به وی اوای کو ناوندک تنی هم اگر کورسا بجین تشتکو پیوست جبو وان نخوشن گورشکان وی دربازی هرمی بگیرن چیه يعني تشتي بنغازيا عم تخازن درمان لازمه ومواد وي هنن راسي قال كيجي في مناكم مواد وي هن ايش وشني هن جيد بشطف وشوشتن ويعني درماني هنن ومواد وي هنن وقت ما قلت ششرو حفت رومانن ودرمان قطب يكجار ووضعك روشك كارثي من ديتنا ينكو قرشكين ما دام كنا شوشتن روشوانيات فرزحمات دبا فرزحمات دبا مترسيه كم مزنه يعني هي بديكم كود نواد دمك كند افغانغواسيا و هم جاليه كردمين باشوري كردن هم جي باكور و زوبيت او بكاربه چه خير خواستين جمع جي چو منظمه اولاتين جمع العرضي كاردكن امشوار بيجن درماني مزمن درماني اسعافي طوارئ اوانا واحريمهم درماني اي نخوشي شوشنا غورشكا بري دكتور ده چارجوه که گشتی ده تشتکو داویه بخوازی بیجه هیا دالیه تندرستی ده دالیه تندرستی دالیه تندرستی شفرو براستي امكار دكن جبو آلية تندرستي جبو ملتي ما جبو ملتي ما ايه هاتن شيخ مسعود اشرفي رقاي طبقاي ايه هاتن جمع ام آلي كراوات كن تشتي كور امكانياتي ما تشتي ام دكن شفرو مشفى انا مشتركون خوشخانه قال يا قام شنو 24 ساعه فكريه اسعاف طوارئ درمان لي هنا ومستوصفات ماجي تنفكرينه قال لك مستوصف مهنن ام هولدن وقت مشتركوت ريفرياد دبستانا ايل جموانا ايل جامعه او انا جوار بيجن نخوشی هبه چه آلی کاری هبه جبو تندرستی برای خوابت مستوصفاتها ونخوشخانه میگل قامشلو عموده حسه که دیری که جهی او ناجی اکتیوی دانه 24 ساعته ام هولدن وابشین ور وقت به واد نرن و درمان دن به تشتکه وقت به پرایی بله دكتور براسي قال لك سباسياتات كم يعني جبو فيك جبو ايش نخواست جبركو قال لك قلتني جبو فيك هبو نخواش كو درمان پیدا نکن نخواش دالیه پیوستین خوین تندرستی ده زحمتی آن دبینن و ده روشه که دروپی چا بوی آوای ده نخواشین کو درد کون جدر بری خودم باجرین دن های دین کارم بچن روشوان جی زحمت بو جبو فيك ما خواستم هنک آگاهین تگل داری تندرستی ور بگیرن جبو وان آگاهیان جم قال لك جرك سپاسیات کن و هیوی دیکم بانگوازی او بگیجه جیخ و ددمه که کن دجیم جبو تواهی نخواشان جبو طیبت ین گورچکی درمان پیوست آنجا آلات پیوست بگیجن دستی و بله بینرین هیجان ها ما گفت روشا تندرستی یا لروجاوی کردستان دالیه که ده بوی آوایی دالیه که ده ایرشه که دجوار یا قرکری آلسر گلی حریمی حیا لالیه که دن شرط و مرجین جیانی ین دناوا جوای که ده بوی آوایی هر چی قاسی برخوادانه که به همپا تیمشاندن لهنک دبیشین یا نخواشیم مشارکه پر جداتره لسرویه که ما دکتر احمد حسن ریوبری تندرستی لقامش تو میشف کرد میوان خواه نکودا روشا تندرستی با بینرین هجار پار بکن ل دوی ساعت ده میوانه که میدن جی هجاه کو شنگالی او جی خود دا چو که ریوبری نافچا سنون شنگالی شوا خوش به ترجع سرسرا روشوات شوان هم باشن الحمد لله بله نها بطيبتي ما قلت يا للروجاوي كردستان روشا كي بفي اوي حيا ولآلية دنجي ام تماشا دكين اف كومين جاتين كو تين لسر سنوري دنابرا روجاوي كردستان او شنغالي ده هما بيجي اون كو ين 2014 هاتين دوی چارچوبه ده اما از دست بکی پیام آواب بگیرم نهال نوا شنغالي روشا كي بچه اوي حيا بطيبتي پشتی کو اف ایریشین وان چتیان لسر روجاوی کردستانی بله برا بری هموی هم دستخوشی شروانی روجاوات کن و خود شهید دوانجی برحمینه براستی خلق شنگال همو گلگی چاوی وانی روجاوایا و تشتیک کاریبانا نکارن دستی وانی جی کی دوره مساعده کی جوان را بکن و قدر حالی خواه براستی او مؤامره کورسر روجاوا چی بو مؤامره که گلک مزنو مؤامره که دولی بو حکومات و دول بیشارکین که ترکیه و اسرائیل و حکومت سوری و هم بی مشترکون و حکم گوته حتی دولت قطر جی
زلوي باهوري ديما أو عشاير وانجي أو جي دعم مادي وان جوان رد حكومة قدر لنا مسائل حلوان ويدري هنا الفيدري خيانتك الروجافا كرين مشتي خلقي روجافا تقريبا 20,000 شهيدي و 20,000 بريندار 30,000 بريندار دان أو منطقة هموش دست داعش دري خستين أو عرب هموش داعش خلاص كرين بشتي هنجي همواجي خيانة اللي كرين مخابن وسد مخابن يعني وسا قالك أجوان وي وقتي 2014 قالك أجوان جيناري مجي هناك أجوان جي ديساني الوي وقتي داعش هاتي ديساني مجي بهوريا خوان اني بوانجي خيانة الخلق شنقال كر نفسك خيانة الخلق الروجافا كرين يعني من 11 سنة خلق الروجافا مساعدة وانت كرو وش داعش خلاص كرون خيانة اللي كرين بس إيش لا سركفتنش خلق الروجافا. بله نها هوال خود دا از تشتاقت خواستم بطایبتی بورم هناك نقاشویه که بکن ما قلت أريد بكون ها إيريش السر روجاوي كردستاني هي خلك روجاوي كردستاني دناوا السفربرية كده ل أف كسين كو إيريش دكن هما أو كسين كو ين 2014 بيجي إيريش شنغالي كرين كم كوجي بيك آنينا وحتى د تور الميديا ديجيتال دجي بانغازيش خويه كده بيجن بيامي خوددن يعني یک جا آرمان جوانی سرکه جاری کردن و خطی بکار بینن در بازی نوا عراقی ببین ایریشی شنگالی بکن دوی چارچوبی در روشال نوا شنگالی بچاوایی به طایبتی یعنی وقتی جواب ما ازدی مترسی که پرمزن بقاس روشاوی کردستان جمع دکارن هم بچن سر جواب ما ازدی جاری کردن هیا جبوی که خلک می شنگالی چه دکن دالی سفربری ده چوا خامده دکن برای عزیز دنگیتا باش ناکم دنگیتا براستی دنگی باشا بله اگر کو پرسا منات بفهم کردن از جاره کردن دوباره بکم من گوت نه کسین کو ایریش روجاوی کردستانی دیکن او کسین کو 2014 ایریش شنگالی کرین کو کم کو جی پیک آنی بون فرمان بسری جواب کم ازیده پیک آنی بون ها باوی که اشکره بیکو و شرطن دبیجن ام دیسا هاتنه او خطا ام بیجن آلیه جزعه او خطا کو دالیه دنابرا سنوری دنابرا روجاوی کردستانی او شنگالی ده دسپیک هولدن و خط دیگرن او دبیجن شخوا یک جه آرمان جامعه سرکه جاره کدن شنگال عراق امی دولتا اسلامی یا بناوی کو داعش لی دیگرن و جاره کدن و زندی بکن دروشه که بوی آوائی ده خلق می شنگالی جاره کدن به پیک آنینا فرمانان رو برویش بو اف فرمان پیک نیت ام بیجن دناوا شنگالی ده آمده کارین کوتی نکردن چنه سفربری کوتی راگاندن بچاوینه باوی که گشتین ها خلق می شنگالی روشال روجاوی کردستانی خو چا پیشوازی دیکن ولو از بلا خورا بجم دنگی و باش نای بس من اجي فيهم كير او قتل ام بري هم مسر روشا شنگال بيبن وضع شنگال 2014 چيترا راست ديساني او تنظيمات داعش نفذ جولاني روهم او تنظيمات وقت اباده ازدياني ال 2014 ديسا او تنظيمات وزيده بويا او تنظيمات جيوان شرعيه كوان نبو انه شرعيه كوان هيا انه تحالف دولي دعمي واند كان وها تركيا دعمي واند كان وها اسرائيل دعمي واند كان وامريكا جي دعمي واند كان والامم المتحده جي كبدن قال سربي اساسي خلقي شنقال حدود وان بقال وضعي هنجد 2014 چترا لانه حدود عراقي بقال قال لك احتفاظ بكرينا سي خط دخلت الجيش العراقي وحشد الشعبيه وخطا ديجي حدود بيشي حرس حدود البيدري خلقي شنقال جي بهوريا اخوا تجاره بكسكين عيني بهوريا اخوا نوب خوتيني نوب شرباني خوتيني بیا باشیتینه پیش مرگت ازدیاد کلبه دری پشت شعبی ازدیاد یعنی باوریا ازدیان هو ازدی پشتی 2014 باوریا خوب یکی ناینن بس ان شاء الله وضع شنقال ای باشا يعني ام ناترسن بس هتا روجافا هاي او روجافا ان شاء الله ويبسر كفتي بها روجافا وضعي واني باشمي وضع شنقال بخوي باشمي ان شاء الله خطري البامرينا بس مثلا كما هي بجي هدر وهر ملتي من هو بهدر او هدري خو كرينا لانه شريكه تشيد بشري اتفاقيات هذا شري ايشي روانا يعني يزيلوي باهوري دائما كبواب شر ون اتفاقيات وخيانه وان با باهور بقي دولتك ديجي وك سوريا يشحق شربان روجافان هذا بس مخابن يعني وقت خيانه تشيبو البر خيانتي قال لك بزحمه ازلام بربقري بله نا ما قلت
روجاوی کردستان لدیجی وان چتن شخا برخوادنه که به هم پاتی داین خلکی می شنگال جی بریان ها به چند جاران وسا به پیامان به دیمنان به چالاکیان پشتوانی خویش بو روجاوی کردستان دابون نشاندان تشتا کو به تایبتی از دخوازم جواب پرس بکم هر تکیلداری ویه که جواکا میا لناوا شنگالی جواکا میا لناوچین شنگالی تشتا کو دخوازه تشتا کو دکاره جبو روجاوی کردستان بکه گلو چیه گلو چند دکاره اف ایریشن کردستان روجاوی کردستان لناوا عراق بده دنگه که بده ودان او هلوستا خو با اوای که هین زلالتر رابر بکه خلقي شنغالي براسي خلقي شنغالي ما انا موجود خلقي شنغالي انه هنا خلقي شنغالي كمساعدات ويكون ممكن بدجي الشنغال والسنونه ويكون ممكن هناك مساعدات اوان جي تنسيق كريه بجهه الاليه كردستان الويدري كوان مساعدات بقهينه وهناك شربان خلقي شنغال جي براسي بين الروجافا الريلي هاتا قرتنا لا حكومه عراقي كاري درباس ونن الاليه با حکومت اقلیم کردستان جیره الویدری رینا دانیتی بس خلقی شنگال براستی یعنی جابوان قالك الخلقی روجافایا و براستی خلقی روجافا هتا دینایش بیر کرین 2014 مالی خوا بخوینا خوا وجمره تخسیر نکرن و اردی شنگال حراندن ام هجینانک دایم ام جبیر ناکن بس کای که خوینا خوا برمده دای وجمره تخسیر نکری براستی بني تشتي خلقي شنغال كاربيوش خلقي روجافا ركا بس خلقي شنغال جي 2014 ترسايا او جي نهو البرخويا هدري خودكا لانه اب سياستك غيري الشرق الاوسط هموي ام نزعن كا وضع عراقي شلو وضع عراقي سياسيا نجي باشا وعسكريا نجي راس حدوده يزفتا بس امريكا كاري باي طريقه كاري تشتري بك خللك بك منطقي ام وبهوري دينا ايش لخلكي مال برخو سكني بس زرام سياسه امريكا ترسي امنش جبر خو ترسنو يا مش خيانه ترسني يا صلاح دي عين دي قونانتي وحدود عراقي جاره دي ترسي محافظه عراقي سقطي بون وقتك حدود ما بردين هو الحمد لله حدود عراقي يزفتوا محافظات العراقي جينا سكنينا بله نها هوال خود دا او تشت هيكو مثلا دبيجن گله که چتین داعشین بیانیه دشخواه درباز نافخا کا عراقی تکرین هم وقتی وی کشی لخط سنور روزانه بیشن تکیلداری وی کشی پیام داخلی تین داین کو حکومت عراقی و جاری لخط سنور دناور روجاوی کردستان او عراقی ده هزین خوب بجهدی که اف یک با آوای که اگر کن بیشن ترسک دناوا هرمی ده دایا آوا کرن یا نه خودی دنگی تنایی از برای خورم بشم دنگی تنایی راستی اگر کو دنگی منی اگر دنگ نهاتی دنگ نه بله مگوت نه دناوا چند روزین در باز بوده حکومت عراق جل خط سنوری دنابرا خو سوریه ده دنابرا روجاوی کردستان انگو شنگالی به خط باوی که گشتی هست لی بلاف کربون هاتنا بوان هزان لخط سنور جاره کردن بجین درونی پسیکولوژیا خلک می شنگالی دگلو ها شرکتن و در بکه دایا آوا کرن اف یک تفجیر لنوا شنگالی چقاسی باندور کریه او خلک شنگال 2014 و نها ایرو 2026 خلک شنگال نه او خلک شنگالی 2014 خلک شنگال ایرو هدري خوكريا بقلق جهاتا هدري خوكريا وخلق شنقال ايرو شرباني دوان هينا يا بشي هيا قوات ازدياد تريجي هينا وخلقي ازديا همو شربانن واحتمال خوكري نسر خو براستي از افتشتيك اسكارن جوابي بدم لانه دنجي تنايم حس ليك ده حسنا واضحه ابدا بلي يعني اجر كو برزيكين تكتيكي انا ليبرونا نعم بلي اجر كو برزيكين تكتيكي انا ليبرونا خاطر خازن لي بطيبات ما قلت يا نهاب قاسی روجاوی کردستان جاری کردن گلی کرد جبو خلک می شنگالی جی بفکارنج بر افتتین کوتین لسر سنور همار اون کو ین 2014 کم کوجی فرمان بسری جواکمیا ازیده آنی بون لی و بحث سیاسته که باوی که گشتی یا لروشلات ناوین کر نه د وی سیاسته لروشلات ناوین یا کو تمشاندن ده و که جواکمیا ازیده شنگالی و که کرد دویتشتا کو پیوسته بکرن چیه او منطقه الشرق الاوسط هم تقول رجلات نافين يعني اذا انت قرا منطقه الشرق الاوسط قرب الشرق الاوسط بله تدخلات قالك تشيبون الفيدريا في فتره انها
سكيورتي هناك نجهن أو تشتيك بسري روجافا هاتي تليا قطر تيديا تليا بله كل بيجين علاقتي قطر بروجافا يعني بلي قطر بروجافا علاقتي دو هينا قطر برين هوجي محاولات كرين كان نظام بشار بشكينه ده 2011 دعم معارضه كرين في سبيل كارن غازي البحر الابيض المتوسط الويدري رب بقينا الدولة اوروبا اجدال غازا الروسي الفيدري مثلا امريكا باقتصاد روسيا بخربتيني عن طريق نفط قطر ونفط غازا قطر بارزان بدنتي ابيك اجالي وعن الالي دي تري حكومة تركيجي مصالح دوان جتينا هنا او جي مثلا كوان هي بعربي بيجي راينا خيمة تركيا في شمال افريقيا وكتبت عليها قوات كردية سيكون لنا هدف لاحراقها الفيدري تركيا جنابي كرتها بنو نابي من قواتك وسلاحها وانها الآلية دي تري سوريا نهوي مدعومة وهناك فصائل شن فصائل همو كبيرة همو إرهابنا أو جهاتنا مثلا نهاتنا تحرير ونهاتنا مثلا دولتك آبا كان زولي بهوري دي ما كمجال دانيتي احتمال قالك دولة العربي خراب وكل إنه داعش قالك اتكفلت إنه وقت قصدي جوان دراسة حبي قالك هدني وانده وقالك انضمام تنظيمان قوي ونهو تنظيمان السوريا إذا بري قتك السوريا داعش بو بس نوع أكثر سوريا بو داعش لأنه نفسها دولتك وكأفغانستان الحدود العراقي تشكرن براسي حدود عراقي وديمي الخطر دي بهتا ابني دامر سره وهتا اف حكمي وانا وهتا اف تنظيمات ترهابي بيرينا بله نها ما قلت باوكي گشتي خطريه که مزن لسر کردان هيا اونگا میجن د سیاستا کو ل روشتاتا ناوین لشرق الاوسط مشانن ده یا کو تی خویا کرن شرکه مزن لبردریه شرکه مزن پیکتی و پیک به جبوی که هم بقاس روجاوی کردستان خطری لسر امجن باشور کردستان لسر شنگالی لسر عراق باوکي گشتي هيا دوی چارچوبه ده مثلا تشکوان بجین جبو جواکما یا کرد بطایبت امجن یا شنگالی او گشتي هم باشور هم روجاوی کردستان تشتا هری پیوسکو دوی ورا کرن او تی کرن چیه خود دنگی تنایی یعنی دنگ لیک دنگی تنایی بهار بگشتی ناگام سوالات آب دنگی تنایی ماشاءالله دنگی ده پر خوشتی ها دنگی ده خوشتی ها بله دنگ ای تنها دنگی منا بیسیم دنگی تخربتی ابد استیناگام سوالیت ابد دنگی وینایی اگر کوف پرزیکا تکنیکی حوالی ما بکار من چهار سر بکنیم باش بجبر کم ما دخواستم هنک في مسرار روشا لحرمي باوك جشتي وبطيبت جبركو يكو حري زده ايش وبردلا جيران يا في كده ايش جواكما ازديا شنغالي بوما تخاصم روشا لشنغالي جي بيا روجاوي كردستاني بهنكي بنرخنين حوال خود دا تو دنگ ما باش دبيسي دنگ ناي بس بله بس حما بله حوال خود دا چوكيري ببري نافچه سنوني جبر پرزیکین تکنیکین قرودای عملی برون خود خوازن و جبو بجدار بنا واجیم. ام جلک بحقيقة بين الروجافا ورب العالمين خلق الروجافا بالستينين وشيء رضوان بالرحمين وقالك بله ممنون دست خوشی جلک سپاس خود دا چوکری و بری نافچه سنونی یا شنگالی بمرا بو تفی پرزیکین تکنیکین قرودان ما حول دا کام چند نیرین وی تکل داریم روشا لشنغالي او مترسيا لسر گشتي كردستاني ام بوابينرين هجرة بار بكن شخوا نها هونجي لسر اكرانان وديت چند ديمانين وصا زندية نوا باجارين روجاوي كردستاني هبون جقام بشتو بگيره حسكي وحتى ديري كي حتى يا عمود جهاورين معامده كربون لسر اكرانان دان ما خواستم روشا هاي بوابينرين هجرة بار بكن اگركم آماده بهما ام چند یک دو دقیقه ام دیمن النوا قامش تو باوی که زندگی گوانده که هاتیه گراندن ام به هر لی تماشا بکن و پشت رجی ام خاطر خوش جواب خواست
امشي وكا بارستني امشي بارسنا ولاتي خود كن اخا خود كن امشي بيتنا بالي خوي قصدي يبكي يبشي موران بله بینرین هجاف دیمنین کو ناد بینن دیمنین کو یک ج خالین کو جبو د چارچوبه سفربری دهاتی راگاندن کو جوانین باجار قامش دوش خراجر پی خستنه گووند دیگرینن پاراسنا باجار خوا دکن لالیه که ماشینین کو تن دچن کنترل دکن لالیه که دنجی دوی سرمایه هی دوی سقما کو نها باجار قامش دو هیده پاراسنا باجار خوا دکن گووند دیگرینن شاهین بمورالن بریارن کو باجار خوا جقرجیا وانتیان پاک بهیلن بگلی خورا دنوا یک بوینه دبن او بکاربن اولکاریا لنوا باجار قامش دو پیک بینن افجی دیمنین راست ین کو نها دوان کلیان ده لنوا باجار قامش دو هندو بینن دبکو اف یک جم دیمنی لخالک یجبو د چارچوبه سفربری دهاتی راگاندن بله لنوا باجار قامش دو گلک خالین بوی آوی حتی کو ام دکارن بیجن لهر کوشه او کلانه کی لتاخن باجار قامش دو اتمسفره که بوی آوای هیا خلک می لقامش دو یه لباجارین دنین روجاوی کردستانی حتی درنگیا شوی حتی هم بجین همه به روناهی بونا به درکتنا تیریجن روجره بوی آوای دنوا باجارین خود رادوستن پاراستن دیکن او حتی نهاجی به سایا وان فدکاری او تکوشینا وان او شروانین هیزن سوریه دموکراتیک قصده یپجی باجارین روجاوی کردستانی به طایبت لحریما جزیره لکوبانی اف باجار دنوا آرامی دنه و جوانین وان باجاران لسر لنگانن جبو پاراستنا باجارین خواه بکن هم وقتی وی که مگود هرچی قاسی قالا آگر بسته که تکرن لی افچتین دولتا ترکیه چتین داعش چتین حتشین حکمتا دمکی ایرشین خوین لسر حرم پیکتینن هر نوا روژه دجیم همان بن پیکرن پیک آنی بون ایرشین به درونان پیک آنی بون و بریا چند کلیان جی و که آگاهین لزگین هاتبون درکتن کو چتیان ایرشی گوندین تل لبن ین لچای گزوانان کرنه ده چارچوبه پاراستنا مافی روا دجیم شروانم این قصد برسف دانه او چار چتل ور هاتنه کشتن لنوا باجارین روجاوی کردستان جی روش به آوه که گشتیم و که نهاهون لسر اکرانان دبینن به آوه جوش مورال اتمسفره که پرخورد یا جبو پاراستن یا جبو برخوادانی حیا لی اف پاراستن او برخوادانی پیوستی به پشتوانیه که هینا خوردتر یا گلی کرد یا لدروی ولات این که لبشندنین کردستانی حیا جبو اف برخوادانی حیا به سرکفتن جی تاجدار ببه. بله بینرین هجاد و ساعت و شناخوی طیبت دجیمه هاولدا هم دالی تندرستی هم جد آلیه اولکاری و روش رنوا باجران روجاوی کردستانی ام بو بینرین هجار پار بکن ام لبردگیجین داویا و ساعت و شناخوی طیبت لی سر ساعت جاره کردن حوالین ما تکدار روشا داوی دیمنین جناوا هرمی و آگاهین هری داوی جی بو بینرین هجار پار بکن ام بجین جناوا خیرو خوشیده ببینن هر شاد وقت